Pesvarat niwaki wa lycée Valtré a tersitu de Gagons Brezonek, a Galek, a Monsieur Penamat, a Brezonek, a Hayes Beteganti, a Noé, de Cajesur, a Barca, qui est d'archiste. Bah, les enquêtes bâtis Loïc Génégirard de Square. Ah, ok, mais d'abord. Ah non, non, la musquette. Mais François Cuillard de Brest, les musquettes. Ja. Ja, agapavi Galek, plus d'arrêt, ma me comprenez mal. Contre digari ma désir avec galega les carolo directement bah ne keze mais pas vegret kazeteni egale keze en nol kazeteni rien à gazu pas un vote que là oui la square m'avait égalé keze en nol Télégramme Ouest France France Bleu avait shooté F1 TBO en nol pas au ebrezone keze skal nebetor adu da liam azo di saint vel andar en pré je vois de saint vel red pegur non ken niverus pegur a brezone ga chomer bedik bed memestra si tu vas faire Kalawi en dud war pez vegret va hirder en abadenou Bristol pegur brezone quand in me et war abadenou hir kenan et vider fuget keleyer venuten ne chomonket pidereur war memez l'air parce que et vel juste dans la khouzout memestra avait savé leur sujet ba neus force spécial média pave chilawe ganéor pe gole den télé venuten et zeo teir pe pideor labour adra. Amzer kemer an emgav, al labour en klask, mont var al l'air, enrola pe filma an enizo a terset, distrai da radio pe d'ar media, dechel ar pez a gazo, tu dechel venuten da square deus ur manifestadek la kombar giletenou melen, pe sor choaz e vegret, piou e kemeret, pe sor sel, kemer are an kaizik a amzer, e de prienti en arog, e de gouzout petra ave kontet. Piou a gond ar pez hag ave fe ar virionez, pe bon tosta diouz ar virionez dan e beta, ur gwir choaz a zo adrin, ve komzet gant ar gen labourerien, tout ze a zo ye un dibap. E brezonek pegur e oa abadennou hir kenan, oa ket tre memestra e ged ur venuten ar c'heleier divar ben un dramenag officiel da square. Setu zo koz e la ran ne oa ket vidon memez mod da labourat. Gant e Rouen da square a neus gret ur sujet divar ben panorama, un festival, gazo e da velet unan hag a zo barz ar gevredigez hag a war brezonek. Ne ket bet da velet pepini, pegur an nol ne ouzan ket brezonek. Setu dija ne ket tre memestra. Hag e Rouen an avezou da ran denman ba oe bloavechou, pegur labourat ara vel kazetenerer e brezonek, ba oe bloavechou. Setu dustu ne ket an memez liam. Peguir non ken iverus a mosement tra ar virionez andraze, neus ket kemen a vrezonegerien ged ar c'halegerien. Evel just. Neus e chanchara, un tammik. Evel just e chanch. La ranket un drama pe un fal, e la van e disanvel. Vel, penoz e veke la oe landit. Pa ve komzet divar ben ur sujet e ranker dibab un an benak, kaout Hervez a linen stur, an ligne éditoriale, mais Hervézi en den, penoz petraio e liveyez, daoust hag eus an dra benak dedenus da gonta, e galek eus an nol officiel. Présidente da revredigechou, peren ar stalioù, ur berntu da war, se tu essor kalz essor. E brezonek, hop, ne ket tre memestra. Tu don me, da le beta. Vid an taoulagat da square. An taoulagat a zo ar gazeten, enfin, ar prantat keleier a zo ar France Trip MD, da grechte. Setu ganto e vegret war breiz a bez. An dachen a zo braz, a wala a zo ledan. Setu pa vet dibavet sujet man sujet, e c'hellon mon e pepler. A rog me labourad a ren war penarvet a bez. Setu vid ober diou a baden war un département, mon a rae. Ae ma an pem war broleoun. Evel just, ne ket ar memez mod da labourat, pegur an dachen a zo bihanoc'h hag an niverus sort. Se tu vid non pas ad lavarout memestra a tout, e rankomba labourat an nol assemblez, ober di babou ouie, gouzout penoz e vo labouret, daoustag e vo komzet ur c'harder pe un divar ben sujet man sujet, di babou a zo. Gant draze vegret konferans de rédaction barbe média, e vegret an nemvo d'assemblez, vi gout, divar ben petra vo komzet, penoz e vo komzet deuze, di babou a vegret beptol.
tu. Pep média zo disavel. Non ne pket ar memez sel, ar memez mod, a gomz di varben ar pez ar c'hoarvez. Pa ve lennet l'équipe, pa ve lennet dans Telegram, quel est memestra evel juste. Pa ve lennet le monde diplomatique, le canard enchaîné, mais que memestra a gazo barz. Tu. Enfin, fin. Courrier international, un débat, sais-tu, enfin, sais-tu. Mais evel juste et rencontre, elle aime zonja, elle narok. Ak pasé au garleg hag brezonek, ne ket tre memez mod a zonja, ne ket memez tut. Ne ket memez tachen. C'est zo koz ez liez sort a vedia ie, ne sket ar memez media you e pe pler. C'est zo koz on eus un débat ur choaz d'ober. Hag ez eus aie ur choaz evideom ni vel lenerien pe chilawerien. Hag e brezonek ez eo resis. Anto lagad a zo e brezonek. Veke gwelet memestra barz anto lagad, ged ar pez hag a zo da grechte, war France 3. E galek. Evel just. Pegur ez eo un débat. C'est zo gwir evel en nol média.